amchila sige na. lao 통과도 Ya. lao 따다 줬어. La. 오케이. ngazu tanda chokja wa di wa ni shu sum ju yu ni sa ji le shi ni sai ka shi shi ni da tanda aso ni gozu gi ra ngazu ni da kama nga sim sa dine tanda na chokden dari ngazu de chokden tanda sumba cha de yore ro ro won ju la sa we tanda ngazu sum tanda de twede le go ne do sin ne shi de pelu da chilu sungde gi le shi de do sin ne gozu shi be to ne tanda chilu gi member number ne ni ngazu pelu so re be member namla da chilu gi me ngo de do tu chi bo do ne na ya chi yore sa we tanda ngazu ni ma chi na da ngui su somche ni ma nga dok sin ne samchong kala mi ngo tu ran do sin ne na ya chi de ne nande yam dikye bege yama tu shui da ma bo ji kang ye de ga ne nga zo ya cha ja thone dok sin na ya bo zu re en tran sho ge nga zo tanda cho den thang bo da ni ba che ni chu chu gu ba la thong ma un je che be thone de ko ka le nyam shu thone de ma sung she na re nanda cho den thang bo de ro ra chi den la gi tanda sung de gi le shi de ke chen bo yin ba di ko la ngo de na ya da de ne ma cho den ni ba de nga zo human physiology sin de tanda physiological to nam tren la gi dok sin de sungshe na yore ani tanda nganzu sungshe na la tanda de sabjo na nyamshu na nge thangma da phurik member phurik sine ngaran zu phebe member so de member che ani mangche wa minji kang ge member che tine nganzu anda keringir ge member mangbu che yore ge ni member ta ge gab do cha shene jaga na ne manga che tanda ari ne chik che tanda russia da holland tanda europe ne chik che na nganzu anda thogu che ba shi sun chen da me be ji ni shu zagu sumju yi mi 아니 나 단대 잘랑은 저한테 미니 쇼 생아 제 돌라 집이 생아 도시는 저는 님쇼는 도라 도시는 디치에 아니 저한테 주시 님고 잡기 단다 초된디 디레샤 주시디 introduction to cellular biology 라네 디 톨라 단다 도도 원줄라 도 차셔나 아니 단다 우리사기 단다 말한저 시자라 퇴대면가 여러 데라 독신이 잘레나 쇼샤 아니 도돌라 rāngi sūngshī mānāṅ kōne nī ngōtui tō tū chī nā rō nā gyab chōng kawā nī tānda mī kī lōk chōng nā yu mī tānda kawā yu mī chī rā nā wā tī ngōtui tō tū nā wē tuwa nē nī ngā tsō yānda tī sūngshī tī tū sī mā kō chō nā rō nā shū kī yī anī tā tānda tū chō kī chā nī chū chū nī bā nē sūm tā kāma chō ngā sī tū kā nē ngā tsō yānda chū chū nī kāma shīb shē ngā sī tō wā chī ngā tsō sūngshī chē nā chū chū chē gā sī kī yā mā tū nīng chī nā wā tō sī anī yī tā shīb chū shē ngā bā tō tō rō lā kī sūngshī tī shē anti tiwa tene tusna yi tiwa yena nga zo da de message par de ga la chat box di na la tang tega tang shan do la sigi sigi che len tusna ro na ya khashi yige ti kang ye yo ba yim ba na tan da nga zo tega sung shan ne de do lo la so to sien do la sung she ko zo na ro na tu che Hola, so ani thoma de le ya thiringi Google Meet na se ve ani sorry be member yong le ya ni ming tha pa ne samdi dat le shu ai ni ni ming la ya Tenzin Wangchu ni anga colleague chi ja ni shu ni anga ta de cha le ya Urisa Prinzoli melamen ka na la ya chilu gi member le ga chi shin ba yin an thiring nga la ya chiden le gong gi ma she gi kogab na on de le ni chi che shu ai thiring screen the present that's okay screen the figure na amjila lao tong do lao tong do hello lao do la screen tong do that's all sina thiring ki nge ma she gi ani jushi the cellular biology thabung ki kenge ripa dikola chagitu
아니 당고 마슈니엘야 거리 춘데 중스나 지링기 니마 프레젠테이션 디 나올래야 아니 치루기 메디컬 틱이죠 아니 인게 돌아 쉬초게 인게 돌아 쉬어이나 상메 하고야지 렐하 용고레스니 상기도 아니 얘기 주시 셀룰러 바이올로지 디 지당 제나 아니 나랑부터 di biology rang la kengni ripa rang la lobjon chini ani BSc degree na re MSc degree na re and khorang tu chido di lobjon di things sabo changi yore ina ya da tiring nge gi di ma shue di marang tu chheden tha ani member la shi shane ani marang tu la ya cellular biology gi ani khari kecha di hakko gudu di ko la ya ma shue la so go tu chochi 나중에도 이 당고 셀 차붕나나 간대지라 뭐지 지기로다 아니 이와 차붕기 예나 셀기 예나 가지네 좀바디 사이토패톨로지 나나 간대지라 라기요바 시와디 제네기 셀 캔서 셀다 제네 마인 셀 노멀 셀 지파라리아 케바르 카리네 ani ngawa di te matchup ni khabni para la khabar benign tumor da malignant tumor para la khabar khari mitche an chuba di sawe thapum stem cell di kola shui tangbo dele ya ani cell nana khande chila mini chogore shuna ani sokcha khande chik ina ani khorangi ani stok da 아니 레가 지당기 차시 중시치교라 structural the functional unit of an organism dilaya ani ngazo cell nani kogudu shwe te anta digi slide di nalolia ani kariyesuna an chungshwe di cell la ngazo ngizin chigore cell mangu dombaina tissue chigore wala par di petin yobashin cell di tangbo muscle cell di bache and muscle cell di mangbu dombaina and muscle tissue la chagiore and tissue mangbu dombaina on the subwe wangbo organ chagiore dila ya pe and muscle tissue mangbu domne chingba sa on the urinary bladder wangbo diche organ ni da sum dilema tindu chadang dombaina organ system chagiore dila ya pe urinary system di naulaya khema kidney da ureter da bladder da urethra inde chik chugore cheda chungshwe di nazo cell la di chugore sokcha chik di jelaya tissue mangu donna organ dikcha organ mangu domaina organ system chik chugore shwe ta hanju cellular biology nanglolia ani cell chik ki ani 코랑기 쑥 스트럭처다 코랑기 레가 지당기 콜레야 아니 롭종 지교르셔 대야 아니 셀 디콜라 칸데스 통마 하고레시나 아니 테리파 로버트 후키 코랑 셰담기 강라 갑주가야기 싱 디기 아니 차시 중준직 코랑기 차통 체셜 마이크로스코프 나올라 아니 테체 아니 dilata bi sambala khorangi ani jangji gi khangba ta honeycomb pattern tide chik phone ani khorangi ani tinzo le ani cell nani ning taw jire shuen ta cell la ya ani jiong di chane ani yena khaji khande yena shina yena ni yore thangbo di prokaryotes ani yo di eukaryotes prokaryotes nana cell chik yobegi sokchala sigure penicillin bacteria eukaryotes nana cell ni le mao yogi sokchala sigure penicillin semjing cell na ani fishing cell na the mi cell tinzo chaga eukaryote ki dete na figure chue tang harang to la ya chiding phone kecha di khari race chuna mig cell human cell dikola hakoy diche
thế nào luôn này tăng bê thứ có thể chỉ bắt nào yo chỉ cũng motor neuron ta cái cell na tha cái cell tha mau cái cell red blood cell tha cow cái cell yore white blood cell sperm cell ovum and rugo cái cell bone cell ni for the human nanglo le yo be cái cell epithelium ni ra और दिन जो human cell की and patient situation okay the cytopathology nana ta di yang azo chuden da jawa chigiyore cytopathology nana khari la sigiyore chuna naza chik ani cell gi level la ya ani naza di techo aina di gi lobjong la ya ani cytopathology na sigiyore te yang ta cell gi thone ngarang zo naza chik techo ko na ani cell di ngarang zo subu nangro ne lendang ni yore na shiyai cell lendang thangbo di exfoliative cytology di khari res chuna ani exfoliative di thikna yo na shi anzu subu nangro le ani cell chulo le go dinzo ani yamena cell di darne sulne bara scrape chini sulne ba di sulne anzu shego gi slide digala cell di se di jela microscope na tabiore yamena cell di zo brush ki suya le slide digala le ani microscope na ta tinde cell di le waina dilaya ani exfoliative cytology shigyo digi patient di khare chuna nandu phume nanglo ya ani cervix ki dene ra cervical cancer digi takche ani pap smear test di chagyora di pap smear la smear di cell lendang di ani exfoliative technique chagyora ta cell lendang nyo di khare chuna interventional cytology now interventional na tik dila tenda yo na shi tu kangsu ne subu ne ta cell di leng go di ani khaptu ne suya the cell di the ani slide digal se ante microscope ma tagyore digi patient di FNAC chagyore fine needle aspiration cytology Kaya pap smear test ko la ya ani doti chik shuwa ina di phume sui ne ani tarje di che chogyore ani nyabar tu ani tarje su chogore san shuna thangbo di nangmi nanglo ya cervical cancer ki logyu ne na nyo di phume di ani nima thama the nyunge ta ani yamena thade chala thama thingi yo tende na sumba di pugu machawe ani me dinde pije chigye me dilaya ngu contraceptive pills shugura ta kisi pime di inde pije chigye na ani about to pap smear ta de chegore shiwa di pime chilaya ani naja shemba ji la tene ani su ngongo di to image dilaya immunocompromised state lera penetration neba delaya chini na da ya chimbe na da de na da shema khari ne su ngongo kyo na an dinzo pime chagin sheet thwa dinzo yoge na neba to pap smear gi takte di chogore se shwe kai na dinzo nanglo ya an cervical cancer chaya ki ne ba di check du se shwe ate par dinala yo shison par thangbu dilaya speculum shugyore speculum di cervix khache la pejitam gyore par nio di la brush di che brush di tajing issue na hi exfoliative cytology ki gyune ni cervix ki cells in the sune ani par sumba dinala slide diga shane ani microscope na ta ani cell di khande resha normal cell resha amene dene ki cell cancer cell resha tigu ni parala yewa check pedo yore digi slide di nalola cell di tang zo pap smear gi cell di lenche ani chika microscope nala chik tawa na tinde chik thongvi res share tang zo cervix ne cell di lewe capsule ya ani nebar tu ta cervix ki saja
dinge ta gya na shin ra transformation zone ne alien di kechu na shwen transformation zone na the service ki ani khadi ta la yo na shwen ta the transformation zone ne ani cell ding the brush ki cell di khajni lengo yo ne jumden shwa ina thangbo di service na lo ya ani transformation zone de la ya ani cell ki gywa mangshu dra gi sacha ki chadi yo re niwa de la ya ani service de la ya ani jene chado yo da ani jene chawai today na thangbo ha ko sa di transformation zone chagi yo re ta thajing ya shua na shi interventional cytology di patient di FNAC fine needle aspiration cytology chagi yo re di nanglo la ya par dina neba de la ya jingbala doctor chik tang che ani amji gi lakwa chik ne khwang ki khap ti su cell dia the an lakwa shamba de ya ani ultrasound ki probe di pheji chigore tinga de lakwa de jio di ultrasound di machine re shwe di ultrasound probe ki ani ultrasound probe ki cell di khap di ani khwa la tu do ani saja shamba de la ya ani ta gi process ta da de la ya ani nucleic domain ani di doctor di khwa la khapsha di tu chata ni tu ha ko la ani ultrasound page yongwa shai ta cell di tu len cha je slide di ka sha microscope na ta di ka sula ta man sula ya normal cell di khande chi pe ani di cancer cell vesha di ni para la ani kheba khande chi kha ko re chuna ani di ne par dinal yo na sire ani cancer cell di ngontu namgyu di cell lera ani sub di tik che yo re shwe ai niwa de la ya korangi pe dwe gi niba jura di namgyu da mi do tele ge wa ji yo ra korangi thang de ma no tu yo re sumba di ani cancer cell gi sopta de da me da chejung shogyo namgyu gi cell na shira ani soda zo chadibu member che chejung shogyo ni che ani shiwa di namgyu gi cell la ya khurang gi chashe pena chashana ki la ya ani de la nucleus cha cell khurang gi sukti ani cytoplasm denzo ani mixe gi ani cancer cell na la thwai me yo dinde chik chagyo re sashe dilatene ani pathologist do gi anta normal cell disha cancer cell disha dinde chik haku yo sashe ta normal cell di ani dene gi cell gyurele ya khurang gi ta stages dojik shuaina thangbo di hyperplasia tik dire ta di delaya tik sum di ni gi kech butong ne ta di ni slide na la luwe na shuai ajina ta ngaran su chik neba ji report de ta di ka su ya ani cell di khande do shi sha kona normal rang resha young cancer chado do young cancer la bad jur sa sha ide ha ko che do ani di tik din so ha ko di kech mush thum do thangbo di hyperplasia na na cell di thanga bet mau donge pena cha na ani ngajo keba nanglo le lo kemba chadi kapsule ani chingba sa urinary bladder gi wala ya ani wangko chungyu ji yawa dila prostate na shura prostate di ata loje gi ani cher jona dila ya ngajo chilu nanglo ya benign prostatic hyperplasia sugare BPH di ani cell di ta thang di mau drogyo ji I patient ji chagyo re niwa dila ya yang phune nanglo ya ani muscle layer endometrium gi ani cell di mau do ina dila endometrial hyperplasia shugyo re endometrial hyperplasia china an namgyu phune ti la keba le ki chu ta namgyu nima chik ne nima du ina endometrial hyperplasia china nima du le ma nima chu da ani namgyu ki chele mawa ani ta chen kangi ta dere chik yongyo re shwe ke chi la normal cell di hyperplasia la grew ina hindi minji hyperplasia di tene
cancer imadi chapki yo mare na shwe ani kashi hyperplasia ne cancer stage la yura dosi re kashi hyperplasia stage khorang la de cancer magyur ne ge yore na shwe ta tik niwa de ani ta hyperplasia gi jela ani stage khare chuna dysplasia nanglo la ani cell disease and chang di mao jo e di gang la ya ani cell disease sup disease la gyuro jo era taji nge gi cancer cell gi ta korang la chashi disease gyuro jo e chejung yuwa ani korang gi sup dila ya di kheba jo de show na ji dysplasia la o di gi ani stage di chagi ore di mang cheji pre-cancerous stage la cancer macha ngi ani stage yora odi chayore sa shwe digi patient di khare chuna ani cervical cancer changang di macha ngi ani cheje shura dilaya squamous dysplasia of cervix na shwe that dysplasia chawaina ani cancer chawaina dilaya metaplasia shwe metaplasia naola taji cancer ki cell ki cheche yu chata di naola yore na shwe ta te machap ni benign tumor da te chap ni malignant tumor ni para le ai khabar khari yore na shuna te machap ni di chidang tone shawaina ani benign tumor di chungjung yo da korang ya sub di ani ya chero dra di khale de lo mangbu ko ne ani tis chombo cha ke an sa de shamba la ya ma cha ba ra su gwe wang go da ani ko ka sa ma cha nge de ji yo che korang sa de tangbo ko le me odi rang la denge ta ani korang gi cell dingo ge ani differentiated na kanju manju cancer na shi me bara de ji cha ge ore digi patient gi ani shakti gi cell gi tumor lipoma chayore di jela ngi par du yo na shwai the malignant tumor te khap du gi ani tumor di ani tik chombo yo ta ra subdi an korang jogo chombo change da ani tik sa ja shamba la khap du nge ani korang gi cell su ta waina cancer rang ki keje de ji yo ge tik chat yore digi patient di supu nanglo la mia gi tumor melanoma chati yore ta di khare chuna ani di nebadelia delaya ani shakti fat cell gi tumor di chachera dila lipoma na shugure so di ani benign tumor gi patient ji bata niwa di ta malignant tumor ki patient di ani pakpe ani miyagi skin cancer ra miyagi tumor di chagiyore ta ina kechuje ji kharishe na buna hololang an so never suda china miya thangma ani cancer la gyurgi re mare ni di chapki yo mar sa shweni mixe gi never delaya korang nangmi na le miyagi cancer ni ta ani yamena nebadelea pakpe cancer shamba dile yunge ta khora nima chungdu da mi kempa chadu ne nime yue da ani contact mango yura ultraviolet rays ni contact mango yena digi ani ngad miya gi ani cancer chagi niga ji chagi ore shwe ta thama delea ani stem cell la tawe thapu stem cell di ta manzu thame hago di kajini reason shuna stem cell na khandijila mezi chor shuna di cell di cell khari ina khora chagi nibajore pena chasna di padina siwaina di stem cell di manzu embryo stage ra ame koba na pu chadu kapso khora embryo stage ni ani cell jigle che this cell gi muscle cell ge chana chaya yore khora mi ba tha gi cell ge chaya yore ani ta gi cell ge chaya gi ni ba yore sa shwe tinde cell chik ani cell khari chaya khari na